channel. Oleh, tu nak lunch kat Edo na? Yeah. Hello, fokus tak lah. Bok sale, pork with cabbage. And hey ratwai bay. Ratwai bay. Ratwai bay niya. Alu kan sangatrin kan niya. Bongsa butiar mo. Bongsa porridge itu. Kan hita. Okay. Kaya siya doon atram heavy.แต่ให้ชัวrecipe all heavy จีกันข้าก็ปรุนว่าเรียมตุยนั้นมั้งเนี่ยเลี้ยงเสร็จเลยอันพูดอย่าง不送长不没到干了谁觉得กัน potato fry tunggu pickle nah itu atau jadi info itu tamu ribs light belly light itu salah Yup. Sabut jari tu YouTube. Chắc hệ giống mấy không? Rất toai đẹp. Subscribeแล้วค่ะไม่ต้อง subscribe สังง่าย Don't forget to click on the notification button so that you know more video มันก็เสียโดนนะกันเราดีเสียหลังจากนี้ Don't forget to subscribe my channel ฟังลงจากมือเลยเราเพิ่งได้แพ้บิApa tu email ve? Katsile diput ve kalau mula tu papa. Một xài cho anh chiêu thú lâm bỏng và đoài pickle. It has a kimchi taste, so it's really good. Mình nghe vậy bé. Bạn sao đấy mình nghe không? Ăn thảo lại. Hey, Mizoram vok sa nha. Hang tui big heavy. Cái chuyện cái rồi cái gì mới rồi không nào.ผักทะเวีย Kat
thân thường thảo đến thuốc mà không thảo thì gần chồng nhé luôn đấy không ăn rau trắng mũi đẹp xếp đây lắm hả Intip rồi học liên tục pork soup sorry Really vet i Trump va. Đưa chẳng đấy tao này có thằng à cái phẩm được tôi đâu sợ Hello, subscribe thì cái này Thank you so much for watching.